ابراهیم کالن به نونر تایبت یه سوریه و امریکای جیمز جفری را جویا ده هفدیتنا کو قدر دمجمیر و نیوک بردام کرد ده سری دا ادلب و کریزا سوریه پیواجوی سیاسی خبات کمیته دستور بنگین ده کوشینا دجی تروره روشا پنابران و مجار نفدولتی و هرمی هاتن گوتوبش کرن. پیفدار سرکومار ترکیه ابراهیم کالن و نونر تایبت به سوریه امریکای جیمز جفری روشا لیدلب گوتوبش کرن و دجی ارشکاری رژیم و بنپیکاری آگربسته هاتا دیار کرن. دا خفتنا پیفدار سرکومار ترکیه ابراهیم کالن و نونر تایبت یه سوریه و یه امریکای جیمز جفری دا بحثا وی کجی کرد که هر جور دستکا سیاسی آبوری و لشکری جبونا کومن تروری ان سوریه را ناینا قبول کرن. بالا برزان هر سبارت به پرسا رونشتنا ابراهیم کالن و جیمز جفری او گوتوبیجن که دربار قیرانا سوریه به هفرا لدار خستی ارواسا 2% ین تایبت به استانبول و آلوزین دنافبرا یونان و ترکیه دا هفکار ما محمد سانری ده مرابی ده زانیارین بهتر سروم وان بجارم بگین تمام محمد صلاف لتبن بوما بحث هورکاریا رونشتنا دنافبرا ابراهیم کالن ارواسا جیمز جفری گوتوبیجن وان دنافبرا هفدا لسر مجارا روشا سیاسی و آبوریا سوریا بکه کرم دم باشه که وقتی زنیم نونر تایبتی سوریه جیمز جفری یا نونر تایبتی امریکایی سالانه که انقره و دچه استانبول و دچه هر باوایی که فرمال هندک بیان تداین لمخابن حتی نه تشتکه کنکرت و دیار کریج و هدیتن جیمز جفری و یعنی آنجا چون یا انقره و استانبول در نکت که جردی هر وقت و روتین هدیتن خوی بره جیمز جفری دو هات استانبول هند الاوتيل كده قال جروبين اوبوزيسيون هبديتن بيكاني هلبت جيمس جفري كاد قالوا جروبين اوبوزيسيون تشاب ديتن كرينا تشاوا تشمزار قساكرينا جبورا غاندرينا تشكركرين دمر دست جيمس جفري دو اسطنبول شو انقره الوي درجه قال بيادارين تركيا رونشتو هبديتن كرين بشرا ايرو فاجريا اسطنبول قال بردف کسر و کمر ابراهیم کالن تو کی تجی اشارت فکر هدیتن پکانی و پشتی هدیتنا جیمز جفری ابراهیم کالن بردف کسر و کمر ترکیه بنویسکی بیانک داد و چرچویا تجی اشارت فکری ده بگشتی روشا ادلب و روشا اولکاری و هر ابراهیم کالن گم نجبو علی امریکای گوتیه کو ام مثلا ترور ده ما بستوا مثلا قیاده ام دوی مسئله ده yani tavizana den amz ber avayı ve müzarede dişi perçektirin o piştgiriya peyade var xisnen dine ca وقت مقول يعني تشتكي هرتم وقت روتينه كي هرديتنا جيمس جفري ليجا اگر از بهم سرپرساتيا دربار یونانستان و ترکیه ده براستی ایرو yani gelek aliyadeş, gelek arasta da rudan darbare ve girnce de derketin peş bonumuna dane sabah şansölye Almanya'ya Merkel got em dve vaki yekitiye Avrupa vaki blok erka kul ser kebi ser milemed ve em pişgiriya Yunanistan'ı bikin. Her هلوستا ترکیه چه بوله همبر و آخفتنا آلمانیا؟ بله؟ هلوستا ترکیه چیه لهمبر و بریار آلمانیا کو دخوازه پشگیری یونانستان بکه؟ نه که بهزاد به طیبت درباره بیان مرکل ده حیانات رایداره که بردف که حکومت ترک که بیانه که اشکرانه که لی جوزف بورل yani برپرسیار کنسیا وزیرین درve یکیه Avrupa'yı او نهال ایروج لبرلین رونشت بون و هر درباره و مجارا گرنیجا سر روشلاتا بحرا سپی اجندای وان سرو
ve bu Joseph Borrell ve derbarê de got em serwê qise dikin ku yani ger Türkiye vaz ve helwesta xwe ya yekîalî neyne wekî Yekîtiya Ewropa em hindek sizayan li ser Türkiye pêk bînin. Li hember vê beyana Joseph Borrell desthilatdarên Tirk bo numune her cardî berdevkê Serok Komal İbrahim Kalın o caldî berdevkê Wezareta Derve narazî bûna xwe dan diyar kirin gotin ne hedê Yekîtiya Ewropayê ku pêşkêl me bide ku em mafên xwe yê lêgerîna karbonê an jî ya lêgerîna enerjiye ya li ser rûşhilatê Derya Spî rawestînin an paşekîşiyê lê bikin. Her vê derbarê de Serokkomarê Tirkiye îro hevdîtinekê telefonî digel serokê an jî sekreterên NATOyê Jens Stoltenberg kir û piştî vê Erdogan her cadî bawekî nivîskî diyar kirin ku ji Jens Stoltenberg de Türkiye Erdogan gotiye em wez li mafê xwe nayînin û divê NATO seqamgiriya rûşhilata Derya Spî biparêze û her divê li hevkirinek wesa bê pêkanîn ku qezenca her aliyekê de bû. Her heman îro divê aresteyê de serokê Fransayê Macron ji beyanek da û got Tirk gotinê zêdetir ji kiryara fêm bikin. Yani rêza wa ji gotinê nîne lê divê kiryar li hemberî we bên kirin ku heya ku jê fêm bikin. û rûdaneke dî gelek germ bi astê ku mirovê jî yani teqeyê de îro Wezîrê Bergiriyê Tirkiye beyanek da û heta dîmenên wê jî eşkere kirin got 6 firokên cengê yên F-16 yên Yunanistan hatin sahaya ku wekî Navtex me îlan kiriye. Yani Navtex çi ye? Ew ku dema keştiyeke welateyekê derdikeve ser deryayê ji bo hemû aliyên dî beyaneke didin û parametrê wê de diyar kirin ku dê çi bike û dê ji hereketa wê ji ku heta ku derê bû şertê gerîna wê çi ne. Îca Wezîrê Bergiriyê Tirka niha çend roja çend hefteye rûj bi rûj her rûja paştir Tirkiye beyanek dî nû didit bêjî de keştiya me bi navê Oruç Reis de vê sahaya biçi sahaya dî vê sahaya biçi vê sahaya dî her tim vê beyana Navtexê didin. Lewma îro 6 firokên cengê gurî agahiyê aliyê Tirka dane firokên F-16 yên cengê li ser deryaya Spî hatine ketine wê sahaya ku Türkiye wekî Navtex îlan kiriye yani wekî cihê lêgerîna xwe îlan kiriye û her aliyê Tirka dibêjin me jî bi F-16yan pêşîl wa girtine ji wê sahayê derxistîne. Yani girnîjeya li wê derê atiye vî asteyî sekiniye ku wek bêjin dogfight an ji xirîna segan li esîmana wê asteyê de niha bi vî rengî berdewam dikin. Belê. باش محمد ام بین سر مجارکا دنا تایبت به استانبول و دناوا ترکیه ده دیار پارێزەرێکە کورد پشتی کو هاتیە دەستە سەرکردن جالی حکوومەتە تورکیا و پارێزەرە کورد بڕیارە vêkê بڕیارە مانگirtin û birçîbûnê de heta nêzîkî eger xelet nem 238 rojan piştî vî mawey weqara dawiyê kiriye. Bû me bêje ev parêzer xelkê kîjan bajarê Kurdistana Bakur bûye yan ku Kurdistana Tirkiyeyê bûye sedema girtina wê çi bûye bûçî biryara vêkê da ku biryara birçîbûn û mangirtinê bidet. Belki kek vezat mixabin ev mijareke dilxoş parêzer bû xatûn bû xanim bû ebru timtêk xelka Dêrsimê bû Bîrametê di 2013 de dema ew protestoyên ku jê re dibêjin protestoyên geziyê çêbûn li Stenbolê di wê wextê lawikek cardî her Kurd bû 13 salî bû navê wî Berkîn Elwan bû hat kuştin. Yani bi teqeya polîsa di dema protestoyê de hat kuştin. Ev xanima parêzer parêzera doza wî lawkî bû yani ya wî kurekî bû. Lê çawa bû berdewamiya wê dozê de dozgirê ku doza ku derbarê polîsa û ya doza wî lawkî de rêve dibin li Stenbolê li cihê xwe ji aliyê hindek kontradên ku çepên Tirka bû
hat kuştin yani dozger cih avahiye cih kutte ve runiştin ki kesin xudan çek yen rexisne ke tontre ya Türka çon ve dere ev dozger kuştin. O icat berdevamiya kuştin avi dozgeri de anjivi çuvak cerat bejin alakalı geçti de ev xanıma avukatçı hat girtin ku be iddiaya ku ev xanım mensuba anji endama ve rexisna çepgire 13 sal ceza lebrin. Le hamu aliyen parezerên belayan û bunumune serokê sendîqaya parêzeran ya Stenbolê ji do ji beyanek da got heyana delîlek ki nê nîşanî me nedane ku îspat bûbe ku ev xanim yani ebrotîm tîk endama rêxistina îlegal ji an rêxistina derveyî yasayê bû bi awayekî nehukukî sizalê hatibû birîn. Lewma vê wekî te îşaret pê kir di 128 roj bû mangirtina birçîbûnê de bû tinê yek daxwaza wê bû digot sizayê li me hatiye birîn ne sizayek adile ne sizayek dadperwerane ye ez dixwazim careke dî dosyaya me bê darizandin careke dî ji nû ve ev doz bê mahkemekê. Başa bi wê ma destê ketibûm greva birçîbûnê an mangirtina birçîbûnê lê mixabin destladarên Tirk qet bi wê xwe nedan vê daxwaza wê dawiya dawî de do ji jiyana xwe ji dest da û îro Başa Mihemed peyama te gehîşt. Kuristanekî beşertin û gelek bawakî tund û pîş polîsa car dî mudaxaleyê derdûrê kirin. Gelek spas bo hevkar û nûçegihanê me Mihemed Sanrî li ser çend pirsên cuda zaniyarî gehandine me li Stenbolê bi me re bû gelek spas.